yam ne hanjala hairu chu akhoi anga uta gidra adru Congress say one kabujai NPF say one kabujai as per my evaluation the BJP seems to be out of the race seems to be do madu ai kana kan hai laleng udi ai yumda la nung no tharadra khangde this my personal evaluation kiran ga akhoi gi Girajan sahab ko ani na my opinion the my mukan na jengsi like from say anyway let the government be ruled the center of the government Mr. Modi he will rule it that is who voted for whom mamang sei tagi horanga si pawda tha tarawum doi almost phaga tore hayeng hangchit ti phara gani masina maram oiraga mamang da hada kuidra khoi manipur da chu pangthoki ba 35 su lok sabha election adu da miyamna matam sangna khoi BJP gi lenga BJP bu vote piraga BJP bu sogalaga lai basida handa ki 35 su lok sabha election asidadi mayamna kanabu vote piram gadage hena piram gadage haibagi wahang adune khoi gi topic aduna si lebase BJP da mahu sana dum BJP na piram gadar BJP saka bu ji pali lenga asibu thaja gadara lana sibu losendri phawdi hariba ji ori ba saka si mating pangi khan gadara natraga pali ba lenga sina fajana ningthina yengbida badagi lebak si wal le haibadagi pali ba lenga sibu sauning badagi atopa party Congress natraga atopa party da hena vote piram gadara haibadagi wahang ni hoji khoi topic ni dei oja kita jing eba topic ko sama haitare haji issue solution da le haitare haji ko na kan tho thang ba ya da po am yauri maram de hanaki election si kanada vote pi khi ba gi matang si ko afung ba ma di aron ba ai ko na khang khar le gi tampaki adi inagi election taw matam thoki ba crime mayam ai ko yam na min na sanction kan ure outer gi da thoki ba election gi magi structure ko u phang awna inam di outer to ba sa election gi structure si amanga ko ure ma posa khara da sa gi only thing outer no to ko na sa gi outer gi election si ko na election na te selection ni ga na ko khalaga la ki poto hanagi election si di ko da inagi area da bawda dum ko selection ta la ke to ba mi ko ta ke to ba hadi ko sa gi dum man manang mo mo da pol ke magi machada ga dran ta po le ga dra agam mo da sa gi dum tong na ba dum ko ui adum ko najiri si ta ko na sa gi dum video viral gi ma ma ko hadi photo camera nam ga man da mi han ja na bo thada gi bagi amana video nam gi bagi wari dum ko u bem yawi ko suma yam sing si da sa gi election do ui ba magi machak khara na gi lagi election lagi machak khara ji sin ta ko di praja sing khara na maning ta na free and fair election ma da maning ta na mana pa mo mi de bot thada ya ba sim di ko ui gi de ha suma ko lobi ye we ko maram thagi election gi machata yamani yam chum dum ba posamani ado adugi posotu orina da election commission on jana su ko dawra masai right to maram chana mahum chawa jaga da bot pi nabi da makta kan campaign ma di awareness tawna dum khona su men yawi ni adu khona ka dawgi mo sagi part of area khari di ka dawra lo mi kiwas mati ko area khari di yamna free and fair ina ko yam inga chu thagi ra su yawi adugu election poll to bona tagana sagi boot capture to bona tagana sagi ko EVM chin thugai ba yawa adu mo phum ji masing thing na thoki ha dai tamako adugu mo thuri jaga sing ji madu mo tholak pa ha si something area kan to na mi ma right phangdana tabun dum to pakha mami kha la boi thoki kudam ne ko adu bor han gi hum leire ai na ji le posok sara ma thu hela ba tha ta hela ba sai phajang ra ba tu ai ko mi khare ndo tha taram de apun phador ba dum ba ku ki chatra ki lan ji ko to sina ma si kaw ya ko mo oye ko ai na sumo ya mi je ko na ma si honorable home minister na hanagi election jek loi ba matam da loi ba ka fast ai ko khongthang ji ai ko legi ba crime ku ki ni community ni ko to pa ko irang ji lo sin na hona ga ni na ma na phom ko phong na ila home minister na community ani gi ma ko to lan ni ha si on gre adu ga den honorable home minister gi ma speech adagi honorable minister gi speech ki ma speech ka ga da ai ko ni putu irang ji ko external aggression foreign aggression da mi to mi gan chai da ko kana ga ni khana ma si di da ko hajila kan da ma thoi so ko na ba ji ma ge ba slightly for pi ra ne adu ma ma kan da ga da border fencing kha da ya ro fm ma thu da ya ro ha ma am ji home minister gi speech le ra ba ni ko adu ma si topic si da ko na sum da kan da le bi issue ji khana ma tam de ko na whereas election gi ma dum ye sa ba haji outer ko na sagi election ji kanana bot pi ga ba ji ma am sing por khale ri bu ko adi phong ba cookie singna kai dawre ko di phone na ko kana da ko da se NPF na puthoi ba ko BJP na sawali ba du ba sagi timi ji ba kai no outer gi le pi ni to ado ko shokani ga na phone shokani ga na ko dum hai yum thei ko adu mana magi na ji ma ya pa ma ji sagi open election ma open ko sa khare ba magi apa mo bot pi na ba na apa ma mo lo na magi apa ma ga du English na do puso to phone group organization na ga sagi le cookie le ba phanjin mayam dran ta leader mayam na sagi phone thola kan ga da ai ko election yaw na pa na ha ga ni pa ma da ko da ko phone na ai ko phone ma ting bang ni ga na ha ba du ba pulo so ba mo ko no me da ni ta ko chu mayam ji ura kan ko ngasi ki topic si ko chen kan ko adu ki le election ta chuna kanana vote pi ba kanana vote ma pi ba ga ni na ko da adu ba ga sagi mi ma right mi ma form to ko haktu phang kan da yam chuna vote pi na ki ba ba se masin yam da posam oi adu na ji le ho sak se ko ji na ma du election ji asigi wa ji khanak ma da
थोड़े इशू में हम जो कालम्बिया वाले फोको अदुन हजिक ले कुकी एमने तराना जंगली वखलोन जिंग तो इलेक्शन जी इलेक्शन दे सिलेक्शन जो पोतो लेबनी चाहि निशान से तक बोली नियम दो हर सुदन खताwi अदु तो कि मुझे बोले जगह रासम की एना खदा अंग मंगम मोंग दखा तमजरा गसु मैक्सिमम एरिया खदा दिकदौरे फोर्सिबली अदुम पुल बसमे हेनबी से अदुम लेबी चनबी अदुम हसु उयदा अदुगी हेनबी दो तंपाकसु अदुगी इन्फ्लुएंस लाखी अदुगी इन्फ्लुएंस लकदौरे अखोई हजिक लाखद डेट 4 दमदुगी ओबा ngai tong niti ni nam dugi oba ngai kan duni phone duni ko ngai du se madui phone du date 4 da lo kan date 5 da kari ka ga jai ko yeng tai ado kuki gi sa election da ko ta sa election gi war ma lo ngai da kuki gi war ma lo ngai election election rabani election gi war ma thela gi bani ha election gi phone ja haido matung da ko haido matung da ka dawre koi kuki gi war thati war ma lak su yari ko lak da su yari bo haji phone ko haji da topic ki sum la ka di ka dawre ole phok da ge bo praja maximum praja khara di ka dawre masagi right phangdana masagi vote maning dong thadana थमो चाग हाइदारे को चाग लेखिबा दुगुम प्रजासिंग के खोलाव मया म ताखिबा लै अदर के इलेक्शन सी ओइ चिन्ह तोगिबा इलेक्शन तब सिलेक्शन टाइप तोगिबा मोंग दो तपाक सुकर हाजलै अन येंग ताइ लेट्स सी को लेट्स सी दबो येंग कुमतम ता तसेंग ना हारगदी मणिपुर सु इंडिया जे पुन्ना हाइ तारे लोकसभा 18 सु लोकसभा नैनरक तारदि को आइखोइ मणिपुर दि बोट से आउटर हाइबम गे इनर हाइबम अनि गतने स्वाइस द इकोइना हापचंग रस अमंग गतंगी कनो हेंगल कदो पोनिना याम कन्ना मणिपुर से इंटरेस्ट लेतब जगह अमक ओयना इदि तमे अमित शाहना इकोइ इलेक्शन जे हाइदो को लोर मतुंग दा इकोइ गी सी मतुंग दा आम बीजेपी ना हलगदी इकोइ थाजना दब लेबो कम्युनिटी अमक थाजना पुरनब होनगनी शांति पुरकनी हाइ अंजना जन वफम याम सी भोट ममांग दि होंग तौ लाको भोट ममांग करी लोशन दबनो अरुगा भोट लोशन दना थमिसि मरम करी नो हाइबो क्वेश्चन में आम प्रजा सिंगना अदुम हंगी को and choice ne every choice we make whether it is good or bad has its consequences and high choice koi ningking bu chumi maram di kaino da koi sigi explanation is mind pe you are free to choose but the choice you made today will determine what you will be or do and have in the tomorrows of your life and in the tomorrows of your life I will say I could vote thadagi bisda who voted for whom sida sigi court che yam chanaba court amne lawe maram de koina vote chi kaino kan a formal indication of a choice between two or more candidate or a course of action expressed typically through a ballot or show of hand khut thangana khanba ma hoji latest kaino da EVM machine taraga thada bwane ko sumaina everyone make a decision or express their opinions vote matam dane hoji kon ji peace ne ko sumni have like but adu sing the jai koi malu da jan panbo biram da kar sam take irang thoi hoji sing ga tam ga chana ba ya da phim sing ga tam ga phum nati ko ina je adu hoji sing ga tam ga chana ya da mong da lai greba sing gi district sing da mite community sing am da chap ya de sing da kundari ba koi naga gi sinau sing naga pur sing sing tam da la ko dum yari kuki kangu la ko yaro ngani koi u de but koi gi thoina du yengelu de ko adu ga smain lai sing pot lai na ba matam sida koi gi valley gi oina di adum ayam bana ngasi faw da la ko sing che me ruling da lai ba kangu sing da dum kala ga la ko na valley gi si ruling na ka gi dra hai ba gi koi thaja dum tam ai koi na BJP da PPP da gi da jan PPP da ina PPP da ba pong chunan PPP da na ai koi gi ya phone PPP da na ama wei je ba ko but adu ai koi na ngasi BJP nungsi dre na to BJP pam de si to dre projam yam la ko sai gi da jan hai dum mai na bo thada bum si yor kan thada kan mi sing wa kan kala kan ne ai gi le ba sida mai cha iba mai holi ba kana no kai gi no kadi gi mutati no kan ba khanjana ga le ba mayam masu masina masing hele ai ta je manipur ko le ba nungsi de nungsi ram de hai ba sing lo mak nungsi ba gi mami khar ti hu ji che wai da ga sur ga le ne praja sing gi kok sida imang de mit mang de to ba mayam sing na aduna bo chi kana thada ngani ha ji print to ngam do poram dai then what about akhoi manipur da kana no kim kan de so ne yam na fighter ja kan da congress kan ne har kan ne mayam o jo ni na ko then congress ki last pass record akhoi gi many decades akhoi gi moina palam ba mayam sing sa akhoi praja sing gi de marak ta kari kari to gi no ne matam da fake encounter fake arrest phakap lising ama samga ko nipan far ka ba ge phakap ki case sumba fake encounter fake arrest sumba mayam ama armed forces special power ki thing si mayam ju uganda ani mak se kanam da pam de but we have to choose ama di khanba ta bane adugo independent le pising na kamai to ba atop sing se adu da ga di sumba mayam ne matam da vote se praja sing gi mayon je kadom no khangdana handak che bukja chakhiba man ba vote se da masu lai adugo sing da ngasai marup na pangi wai ta ge torom do kuki kanggu sing na phong na aikhoi di da sing na har ga di congress ki candidate da or mane moi sokot pa ko sokot le lauk thoi then kuki gi su da lebis di congress ki matam gi tor phoi su BJP kanggu ne ngasi makoi adum sing da protector ga lady na mayam na hai jine su da lei ba kanggu suspension of operation adu makoi kari gi BJP ka laga congress open support to hai no hai kan so da big question is there but moi khum ka do pa khum mom di ko ui na khoi BJP ga kende thaga lak tram na ai khoi di ta sing na har ga di BJP na support to hai po to di naga community du mo ga so class mai khoi thok ngai mang da ali 90s 1992 1994 ba jai thoki ba irang du gi mo ga dum malum tham ga lei ba hai tare ko ai khoi da sing nungsi jana lei ba ya da gi sagat pa wakan ji da nungsi jana chamin na je su
yaroidaba koi maitai community so makoi chamna swai yaroiba sigi malum chaga laganda naga community koi against la kangu da singi sinau sing orga so sing tamina tribal peoples and singa so koi maitai na hana tribe jeremy koi tribe to restore to be national tribe demand committee tawre ama man tawre mayam man haiba lai ta ga so koi kari marangi da mutta naga sinau da support to do mo kokta khalam ba mo reply si on pirak yan khale aro si koi ya phobna sa hangu yaw bi ko ai du khalam ni makoi na honorable Indian minister of development of northeast region na donor da makoi na keno da keno mo tawi makoi na memorandum mo submit tawi makoi tarik keno si da ngasi or man mo submit tawi ko submit tawi kamai tawi mo subject ta implementation of various development project under NEC in all hill district of Manipur based on Opol Kampopi so Sampu and Frejol na mo thai tasena Manipur government na Manipur sarkar na tasena makoi da mo ta taw right di taw do na te ako honorable CM ki reply thole na mayam pinai adai da even makoi horticulture crop na makoi ki sing to replace taw na ba 2024 da ngasi thadarak ta thadok ta sel mayam irang jam maram ka leibu or ga so akoi da sene NEC da proposal am ka Manipur government na thai proposal da include tawi madu so Sampu Kampopi da akoi ki counter shifting cultivation taw na ba da makoi madu ki project yawin thai government si makoi mission tara hai tare habitual liars na kangu group ta singi ba kuki zo community kangu sing de kar ibu mi tara da na makoi ja apa ba ta khan na te adu makoi member nangi last part ta amaka aina sum pa ka amaka yaw kai no hai kan da Government of India, the Moina Stapane, as Mina, Government of India will not allow the state government to pursue its policy of discrimination and misuse of its authority to execute injustice to our people in the Moina Yawe. Other target side discrimination and palaiba misuse of its authority has a canon was Masana Kajitra Kanguni and Kojo to Tazi. Marandi, Mako, the rule of procedure and conduct of business manipulation assembly rule book to the Haitari, or procedure Makona Kala, Krava, Adu Tashan Argadi Madura, Yarbamayam to Nakcha Sapangam Masana or taking the logi report to that. I could Manipur Apungi second to Gaiway, Manipur Apungi Prazam, Yang Kojimu Niardo, Kaujaba Kanguna was it discrimination misconduct. Makojita saying, I have Makotara, Sumana, the direct winner, Masaki Cabinet decision Yaudana, Manipur getting the assembly the port of past of Gana, Manipur Cabinet decision out the port of Makonis development, Makona separate administration and Matali reports. I could who voted for whom there, Makona Kana, Hadar Gaja, Makoji, Tasina Kana, Hadar and Donis Makoji Congress supporters, Hadar and Hadar Mukande. Sigi Posida, Makoji Posidi, Pashana, later the Chapayaba, a British spirit, Tamina, and a Polkina Kangu, this year, Napajana, Kanu, Alia, Zamakon, the Chapiga, Kongpo, Medicana, just like Pocket Dapkum, Dapman, the Sanavia, out of Makoji, military school by terrorism and a secret is our reports. Makoya Migani, Makoya any fruit Zati, Amaka Makoi Kanadaba, Levak Makoi Tabaza, the Makoi, the Gampelate, other Makoi Naga, the support of the Madam Zia, the same Harry, the BJP, Hybo, OBI, or any Naga from the support of the even Naga or Regasu, Makoi Congress supporters, Makoi Nagas in Makoi 7 Zia, to Gainaba, and Nagas, Makoi, one of the Hypochi, Equina, cannot be in Lavi. Aduna, Swide, Equina, Migi Porta, Aina, Migi Outlam, the Lubanata, Mi Wakal, Usulu upon Natana, who voted for whom and Canada, the young Odio. Makoi can get Payado, as you Yayabo, Pay and High, but Lewaki. Nasi grassroots tagi Manipur soil je taste over Manipur soil masa kanga Manipur prajam yang yun kanga boat lebakwa asemba boat thabak to godaba lari ai bai tabsu toksi dol jawo saw toksi adum mi dadi kani haibagi pota ekona thajaba leite maramdi kaino da yang energetic na hani ga yawi bandaki matang da ko thangajum mahesoga ekogi inau kai ku ga ko somendro ko ani yawu matam je makoi handaki lanji da even candidate mayam jing chatta mapam jaga ka chin ga chuna ani ji yona chatpadi yarum dong man dena lawi atai de vote campaign chapa political party ke political malice ka phangna ba channa ba campaign to budna por ama oraga Iran sida film the chatpase khwaidai yam chatpase ani jorangani out of that kaiku di even magi kendo singda outer singda sugnu da chatlaga even vote ayang hajina amu utkhi dana ko even chala sumaina uyi ba khoina singba uyi ba kangru singje whether good or bad beauty or ugly paisa paigira pairo makoi gum besida phage par thak la yenge Manipur ja je prajam yang wakhan lei roya magi dol magi nakna ba nyan de wan sadaga sakar pari ba ai khoi di taseng nai de makoi ga tinabani siga tinabani aga sa thukcha ba isagi ima ji mina is mangalasu wari ni ko isagi yum mai thagalasu isagi ima masak thi ima kong mi mama paja ba sai sel lak de ima kong ni ba kangu mi ma adum ba masing hengala awni na lewak si kangkong jai lewak oi ne aduna who voted for whom I can predict who is who adu kangu sum namaro aduna I could undermine all the tribal people there under kui chakote no in civic sense li mafam da gun culture like mafam dadi yam lem na tha do khoto ba to so okay ta ba phangi and ever since asigumba kui underground ge group or ke separatist group lakpa khotpa torpa tarbadi Manipur na pamba adu moi shodra moi toroi the chin kuki jo gi group te kadung se moi Manipur government sorry Manipur da tamdali ba miyoi sing se 35 community ko le se moi khangde moi khangana moi khangde adu matak Bharat sarkar na se khangde ai mode chin kuki jo group so I don't blame I blame the government of India. The coin it to libase. Kanana lali, kanana chummi, kadai bone to bum toi, karipim toi, karipim tokte, high base, Nakoi, Honorable Prime Minister, head of the government.
Home Minister Department 35 36 Department very important portfolio paibire Mr. Amit Shah ji amadi DIB amadi akoi government home secretary Mr. Balla Mr. Dega no the achau bunin hoi punamak loina khangi bani karam hin tawdana asumai tana Manipur da leiba miyom tam da leiba miyoi singse na koina fajana noni junction bidri bunana ai khange what is the role of the home secretary I am fully aware Mr. AK Balla hari नुपा से यामने तो बुंगम यामने फॉर्मिनी मीने वो फागी तो ना है नहीं ऊपर में धरती के ऊपर में आसमान में भल्ला धरती में कई मुन है दूम आसमान में अल्लाह और धरती में भल्ला है ना अदु वही नड़ी बनी अदु इम्पोर्टेंट होम सेक्रेटरी से गवर्नमेंट इंडिया दा DIB मिस्टर डेका मोस्ट सीनियर कोई पुलिस के ऑफिसर द 4-star ऑफिसर ने मको लोनी खंगी मनी अदु मको ना हाईवे से प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर तभी दबरा लबी दबरा एनीवे मांग में जब कोई पूरा मांगे पुंतुम तो मको मांगे वी द टारगेट वी आर नॉट हैप्पी एट ऑल ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मसिन दे हाईगे अदुगा पार्टी की मतंग का द हाईवे से मसी यामना पुखियन खेन रोय तोबो अदु बीजेपी वेरी अनफॉर्चुनेटली करी मम कोई अनी से मनुदा अमबो कहु दबो ता द बीजेपी योर पोजीशन विल बी वेरी सेकी लेबक थी अम त बहुद नोई कहानी अमने कांग्रेस खंगे और एनपी खंगे अमदि काबा मनम नोनी सरकार पाई बने दिल्ली दसु नोहिना पाई सिगसु नोहिना पाई नोनी अफब थबक तौकी खजक शोइब प्लान ले यु खोट की दुदी टेररिस्ट सिंगसिन हरुपनिना अखोई खंगे योर कंपल्सन अदु को वी डोंट ब्लेम इट अदुबो मसे यामना लुई मसे हाइगदबसे यामने हंजल हाइरुसु अखोइ अंगाउ तागदरा अदु कांग्रेस से 1 का बजाय NPF से 1 का बजाय as per my evaluation the BJP seems to be out of the race seems to be the madu ai kanang hai laleng udi ai yimda la nung nung tharadra khangde this my personal evaluation kiran ga akhoi gi girajan sahab ko ani na my opinion the my mukan no jengsi like say anyway let the government be ruled the center of the government Mr. Modi he will rule it and nobody should rule out. He will rule it, nobody should rule out. Must so then correct kani with all the supporters too. He will have a big chunk majority. La kani have say I am in full belief. Have some